So I bridge memo. Now I'm branding long hours, need 2 to 3 jobs. No, per something genuine. Every time you have 1 more 2 hours. No, so no one's any time for family there. And you're not the digital marketing business. We a business, sir. When you any work experience, you hear no phone, or tablets, any internet connection. And no kwana winya. That's how I sign you to a coach and a mentor. I better guide you through the process. What status wa? I want castle business. I want start you. What me register with the government and what me say a jama a chima. Na me so start here. Bibi ka craving na betu ya. Na no kra nya ma 30 good days. Suffer dream ho, share business model no. Check the community out. Say na bibi a je ho a, ye tu se kenyi na ma within the 30 days. Until you have absolutely nothing to lose. Ope so ho ma, my website and our screen so no. Corner for dinu email address na ko register na share complimentary webinar no. And I say my number na our screen so no. Fra na friend me, na me fan for processing. Nya me kan ho. I'll see you on the inside. Oni na me feature microphone sam kwa da day we Nyankopon oso modu bi dia o ma de enchew ye kame so me ne hwan se me to ne honyom ebedi mo pa a kira mban de su Coca-Cola de onu anya nsemu no nipa ni biti say no mo ready anyavia ye saadie bia ye bia ye enka kobusa mase eni bebia mi free erade adumara kwa aye ye nka ne dinda oh ososo hinaja ene wie mi tawase se wa mama nso mase bie ye nde menye sika ato jollof ato akoko na mato ho asa to Coca-Cola ebidi mi sesete aduani ho ni shira so na se mi dia enye nsenche no mo brabo enna ne niam bia ade bia be nwi a afu o menim nyina so fo ne o menti no enye nsenche ne ma jollof nye nsenche ne ewo odoba Yesu Kristo di muti amen amen. Hey, also, Peter Kwaba. Asumje nkan. Oh, so we kwa de mesese dem kwa ne say. Anka we mi break ya na kemedi. Oh, to aso say de abofo we de ya obetime break ya na. Anka we break ya na. We time ne nsu nti no say. We kwa am say we no kura menim kwa fa so a. Oh, wo mpa ebo na obo nsu na esu nyame ni a fine. So we dey watch me. You da be menche o. Oh, kan kura watch me. Yeah. We dey. We so we dey ya we nko an dey so we dey watch me. Dabi. Oh yeah, self as no ntu da. O say bibia your first time in anything. Or your normal. Be dey. Dabi. Na so we na say e be adwuma. Fast. Dabi. Enwie pe. Say yes is pieces. So for say we na make us fast no nanka. Make us nka yin twaso. So me kan ya na wa o share me as fast so dey share pa manenye. Oh, ti we bia e mi ye nyina so ba bi se bia ifrim bet. Won say honhom ne pu ne mum ipadua no. So we dey mess what it. Also we dey. Ti yan kana san. On what say fedua no gum. Amala me is the ban pede. This fedua no fogum. Also. Ye wo mbre ye didi. No so say me na how do fogum. First me so watch me awi. Dabi. Ma break it without time. And I make us a fetch me. Me hu kan. Ma ba ha e be bi so as a fasting. We na wonu kurem. And I'm see dey. Ubu an sen. And I make us send me see me here. Oh yeah. It we first time kwa say. Me break it fasting without. Bo apayo. Wonya ho. Akọ de aduane. Aduane no kwa fin. We. Ai. If men's kitchen. Na san no so dey. Wasen nye cookies no so wa boa ho so obedidi. Eno ne nche say first time I say a mistake. We mistake. I made that home. Yes. She Odun bibi ma. Last time me the Bible trench. Last time there me catch her there. You serious na yard no ana be nya won kwaji wom. Me mpere be yade be bekere so fun pojo oboto 21 days mom na oboa. Ade na enye na on call do hwe. So fi say obofu. Dabi me last time me ba her first time a committee no me catch her Jesus podu be bi ni bufu. Enti aso dem no no your business no okaka ni na agui enti se me mpere bekere ma hema adwuma yi so for hold me se ma mo gu head is bia hey
Also we dey mesro. Eso ndo do ayin etum. Me pa cho. Are kan ko empendo do ayin etum. Amala ma tutuma amala meziziza but the number de ka che wonne also won se me no fasting nya ade am me hobby o me di kaka o se face dey oba me ka say if you say woman nya me nya fasting da sa se no se kebu abam pass e mu abam chinchin na se chinchin am nya na kaka no kwal na mu hu da fasting ntumi ye ba je ma no ye dey be start na me se ye wa ban for abodi nka ebebe kain also na se o de wonya fasting tin e de ma wo je me ye ntwa maame ai na so fu e de ma sis no no so na aka 2 hours ma nso me ntama wo da duane a ma bio so me ntama 2 hours ne so adwo ye hwe hwe adibo wona ya wo kana ni biro wala mpɛ nkwa na wala wampɛ nkwa wala so ekronto me yama ekube na nto ye awala ekronto me yama ache de bana ebe ka aziba ho na ache de bana ebe mini de ha o ka de mini de maka chere mbi na de ben light be nya mu kakra bi a ebotuma da ebe de si a mutu awa ban fasting so aye ase wo hye fasting bi obere we awala nkwa na yesofa mese obere we fa anga sama mo do ko ebe ka so fun ba mese bebe ka bebe so asama anga sama obere we so fun ba cho nya fasting obere we wana obere we amala o ko eduma nti chere embuma obere embum so nka ho na so fa sema okay ni pesa bi o bekeme mi ndi wo so de ko na de ko me 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 jawa be ne wo se mi be ka me di I don't think it's more. Also patron. Oh, they are not bad. So, Emma, again, I order hono, mammy, no problem, patron. I jollof, Emma jollof entertainment on them. Mask a rasta guy now did by rasta guy on the bar on the Savannah. I'm from court. So, Emma, Minya, oh, also, Pastor, be patron me fasting, party. Miss Roma fasting in you pay. Send an open year, when you said you're media. And 20 man when on Singapore and smart way. Smart way. Hey, I bent it. So for the no buy and bomb pie. The bomb pie na Jesus, what you be no watch me. And the major D. Is outside the quarter quay. Macho Eddie Bana Macho. Fasting so my fasting so I am planning to wine out a jatu. My jatu ma. Entire ready to get share mamma. Mamba. I'm bobbing at education mamma. So for we go see I done me fashion. Oh, I said me. Nyame pendema basid amala awala dere no ama me humiti aba fanda mara abantie shushan kwaji ma okra mezi shushan kwaji ma okra ko bompa yegudo edibene de enwi no ye beble enwi no be pinje no wonim na ehu de ya wada de o se no me mandumo me kasa na be ya wo manu nsia na abo me ko unkwa di udi unkwa udi a unkwa won di so for eba so for bucha to mo se eduane na mama na hye no a o ya me unkwa media me na se nka mini na mmani bi papa yi so for 21 days akwa won twi mini enye ntwidi oso o de be anto nzani di bra si asema akwa ko sisa konko di o aya ta mo so to ma ko so medi so fo di o mo beti ma je no wo a me ma ya mo da on fa me sakura ni kura na e kura meto so kwa de o so beto so ensem bebrebe me nkwa na me ya fasting obi ase obi a wo ya fasting obotro ma se de to nkura diem we nyina wunsu was here 21 days awu twende tupuru muye send the adwuma ne de okwa no mo no nse na yare simple awu hye sa awu hye na ede person na fast ne ko na adwuma we pa de menu ni se di te kudu madam no obeka se me nko so what on wapam da bi te ade bo a yam twema nipa ne nka so nipa fa se wo company na ka ni bi se ebe adwuma ho ka bepe
Eti also do no ko chere no say madam say ni say na ato me. I don't want to picture na fa nkwa chere say na si. I said the picture. Na say men nanti akọ mi kodu a wasa ka say brefi. Na picture no ko catch am say editing ene. Ah. Ene effect bi bra ba ko catch am say editing. Yen ko onyo hwe be se ne nko adwuma mu. Ma elite o bro. I elite. Madam we ameja wa akọ. Madam ne de menye so say mi kodu o be ka say menye adwuma. Koso so be pamo on executives na ba na executive be obi be to suit. And over Tom Pabo no be na limu we le yama na executive no ba beto wanim facial ne kan ho facial so sell e no selling point na da wuti fie na woni ska na ofe e say me dem abreu na me mekọ adwuma na magim bosumi akotia na me ba ba be hwe no e say mabreu masa tisi e na e say say na wotra fie onya say wotra fie o ka ko say Akua bre ni pantem etia nko na say me ya ne ketua bi na say wo cheche ho sa ya le ni o mu ketua bi on ya le ni o mu ketua bi asa ma won ehim my late na pa obi abeto si to almost better 30 million obi ko ya bre na me ndi pero hum ko so beti be dwane o ni boss bole fo to ni mo e so ba foto ebi ani mu ebi ani ase ka go si ebi ani mu be se ne ko ra me de ne ani mu me de ne history face woni agosi atwa na nanimu ofe be se so na mkrum be se de ko le mate yo mate why Moko se fie. Kyekyeku. Misi ni paro nje me. Na si ko wa ya ba beduru ya faka ya tena ka mo ba beduru adwumam. Afi na osin paranje o. Be se ne enko. Let's go and try our best. So anje wa na no aso ko fi simple. Wa ko no hu na adwen. Be ka se so bia no ohia wo be ka ne se. Be se ma won ya ka ne enko. Medi dem obi a medi dem elim na fuwie no afa me kwatro obi suit shop obi beto shoot ai friend shoe 400 million na 40 million obi beto shoot obi beto shoe 400 million 40 million na ni mo ne ko yama no ono beje masa se enko na me fo so ama me de wako because me dia wo pe wan ya be sa san ko bi ti sine ne enko ta mo kwa ho ko bi ko tu ja so no ko nya sa ke tu wona ne me te kwa so hu mi dwane na no na se yu hu se ma isi hey wana o yale ana yare se ne se kwa da bi ne ti ana waduru na se wa chi akofie ne bese ne ko wo se wa chi ko ere sai ko masa o se me ko aduma ja se fa ma on di kan Adam. Good afternoon. Good afternoon. Maybe I'm okay here. Oh, when we dance, we bedroom match. Bedroom match. Mami starting here. No patch or try. Na hoini. Hoini. Madame. Madam, we dear worker. No worker. Worker. How many years? How many months did you mean? As a woman who nipa bi say wa down. Oh, mada Kyekyeku ni. Mada de kakra. So mada nipa wo ko ni ma na sound brand. Enti what's the sound brand? I am brand Chinese. Brand na asama san kakra enti mada me nya Da bibi said you mean to me no nya adwa mesro. Oh. Ram. Mesro. Was a customers no be any any wo chiro koyi wani ne ba because first one na ye kama chen say. Oh, madam say wunya nyam yi enti na me say Kyekyeku ni. Da ma hu. Oh, ma hu ba we dey mesro. Madam nya we no kwa na obi beto ade kwa entertaining no o say a form of entertainment o say at least. Give you as a concert party live you kura na. Anya party sem wo ha no say enye a concert wo ha no say. Oh, madam. So dey mesro. Se metimi asa na waye adwuma bi ma kire wo yi de wo. Asem ko yi we nyina. Ko yi nyina we de wontimi fa anya adwuma ha mesro wa. Yeah, me be nyina na me ka. We de. So me be nyina na me ka say madam no obi o ton suit pa de o be mo bi fa say.
my office obia to sit be about 40 million now who could yamana we dey want to find what any we need to see to the man one you put o clear ho na groom hu ye no ababak as me go grooming we something that grooming ready me a break me madam any matter yo be ko aba why hello boss me pacho and 899 dey aka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 me pacho 899 dey aka 10 and a bio 74 no so aka ba ko penisia me boss me pacho ni ana mo dey no so aka why 899 dey yeah ndi aka 10 me pacho boss onipa be trainer o ma ba tade ye ina na ne o moto baako se na 11 to moto ni baako ye eno moto we ni so baako we TV stand no so no moto baako ena we no so kitchen cabinet no so moto baako nye ma wo to nya o ma ba wo te ni ni pe uro mu ti se ni penetration anye wo mu sa ni ntia wa ba ba cho me fro is here customer baako aba okay bye masaya na ubibi hawana ahana mbidi wate me boss na afre me no and isap wa afre me am ne kasa wo abetranche wo de ni hiasem boss ana madam so o ntimi o ntimi tese o ntimi se ye ba de asa na me kai man kasa madam se mi du wo be kasa benim dua no eni mi face ni mi ntimi nya dwuma wo me ko sisi e mi wura kwa no ohu me mi kire mu che kwa anim wa sana wo be kasa na de no e hu sinam so madam e branding oh me dan me branding kakra o se branding we dia em fiti sa so branding we dia branding solo chipo ankasa de waso din too much ati se pa de na pesa menye se pa on wasema de aba ni na komre na afiriwo na nya na mbeka nsem we o de se pa animu we hwan e na be fa maduma o de sisi no mate ana me wo eduma kindergarten kwankwa aka me ko mu nyina na mu hu o me janiti american ko na mbeko sisi hu ni mbia o se o de kofie to ma ka ma ntra na ka me employ da bi de kofie enimre me pon a me ko madam o de mi kofie me ko e de ma ntra na nyina yo na o madam kwent ma hwe woni mu apa mu o zo woka unu ya so ya be se imp madam won tiase o ze me betana keke no o ze how na so be pam customers se wani mu adi ba si adwuma mu anye pam na be pam customers na se o zo ka mbu men ka bi sei ade na wo ana wa adi so be tra so customers wo de kofie nimlam no ma ko ka hwe nkyere no twaso ko ka hwe o se me nko aba se ma ko ka hwe ankyere se me ko tu madam ntimi ne nko kasa se kuyi kono bi ba wan share on ba asa mi yanko ko de jaji o cheche unyanko o chende de unyanko o chende wa dwumu a nese aketina we die duro me si ko fie faka ko fie nyumle me no madam ka nese me de mu ntino pa masa ko fie na ha ya dwuma me de ma we ke ta no mama ku yantre ni mu wona ya ko na yo fa na ko tana mo ni mu wona ene ko nesto ko surprise wo no ko tana a de entra wa we ke ta no joku akwai mo me ni mahami o duruma juma tambia me ni na fosem ko fie first me ni me ha me because no me say more opportunities me see ko fie dia no mia mia o ya mo bi frame boss ka chene say ma sha ma bodia ba sa bi menchima o nese say me sa aboa o ya ma boss frame ka chene say me dia bodia ba menchima abobe koku me se koku na sa me da ko masha amen let's say wow the day near the buy na say woman asa me si free akọ wa hwe mo bi frame boss ka chene say bi ma lawo ama abodia buaju and the wound you na say ma to me o frame maboa na say the way you dey say musa aboa get away obi ona mo bia customer awe chira kwa ugina ma lose me customers na o de your first man bi na me fanfa ka na o de e ma de bi am scan fanfa ka go fie na me no ba ne fa ka esi adum na na nte ba no wo mo fi aska be na sa na wo mo ska de se na mi ntimi nko o ntimi nko nya de be me bu ofu be siro ma me ndi me huni e wo maduma mu a me se me no obenya akasa bia ne ntoko na kama wo mponya de wo ye obi a notify usuban and I also your character, you portray your character in a bad way.
So I need to treat you like this. Thank you. Yeah, but I really appreciate. Yeah, long life. Stay blessed. Long life. And love. Whoa. Thank you. Remember Frank. Akura uti bi ase ka bibia kire wa wontie. Ayo so de enka wasem. Wo nya bo ho asafo hene na woni nam promo na asem ke kanko a o say na wo bre. Madam we nyure mpo me ne be ka kasa. E la chance me ko no antwe aso antwe. Ende no antwe. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters. They're just I see my dofo nyina. Apame. All my lovers has passed me. I see a bird. Yay. And I see my brother Bumsi. Yes, mammy, me here. Decide, breaking me. A Juma, no. My brother, no. Including Omumpo as a no motive you cross one no. I want to say for no. I need to find different way. What's my mom and pie boom ya de pa because baby I do out of Bible out in Yankopo. I didn't me. Yea. And then we do the Pemuku and I say, the Pagane. And whom you know, Dimrika, I don't know who Kakai. Obi a said, you meet him, Juma. Say, Manui, and what about you, Manui and the Bokum? Aye. I'm surprised. I'm so shocked. I'm scared. All they say remove. You say Yanko Podi Mutian say Yanda. I say Baba. See, I'm going for taxi Kwana Media, Trot or Kwana Media. Because won't move when him say, I'm going to trap us in Yanche. What who afraid what the pressure every our home was out from a washer. Men are Jack of